Hãy không lùm danh tia không lấy pizza chiên ngã tàu hồ trong phi ujur dikin sao sang chai. Đáp đi sao comment về sao treat im sin hagu penting ipi waroh ME ya ka season 6 yang kani ka Jaintia Got Talent. Kau depan lai dah Shirup ukra lang society. Nei benta ka audition date ka first audition uman ka ha ka apneo trik yang umi hapo asim jingsuk amlarem. Ha ka later yang ujun uman hapo Clariat Eastern College. Ha ka chpau trik yang ujun uman ya Premier St Claret. Kat wa kaneo trik ujun uman ka hapo Umulong Dorbar Hall. Nei benta ka last audition, last but not the least katia to uman ka hochnong chuai hapo latal bo Dorbar Hall ka uman ha ka arpo so trik yang ni berajun. Nei benta ijing tiba rabnya ye pikol how new number praso ibi sanot ibi arnyau prale kitbok kirwiang ipi waroh ki won cimenta hagani ke season 6 yang Jaintia Got Talent yang kerja dangen CV wo kana ipi katia to nei benta ki contestant wa hagani ganti la ni hagani season 6 roman go ke tough competition nei benta yang pi be prepared nei benta compete with tough competitors nete da ong ipi kitbok kirwiang crash tom knau opor wijung thang imslam khon kerlom Jaintia.